मातम दार बहरहाल खराज अकीदत प्रति इंसान कर पन्ने जय महसूस कि बज़ाहिर बासान आलिम दीन द्राव यम दुनिया यम सुंद नाव बज़ाहिर अस ब्रोह कन मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी साहब यानी यम द्राय यम दुनिया मतलब क्या अगर कह आम इंसान ऐसे अब्बास साहब मूत मगर इस वुचाओ हयात जिंदगी बी आलिम दीन आसान मुआशरस मज समाजस मज अमिस क्या ताल्लुक हयात तो जिंदगी सत कहें शक सोन अकीद सोन ईमान हक हयात अकई जिंदगी अकई सह खल्लाक कायनात परवरदिगार आलम अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम सुई जिंद सुई बाकी सु कायम मगर सह वन कि बना रोज न सिर्फ पाने ओत बल्कि बह दिमाई चि जिंदगी फरमान तवे मगर मेन जिंदगी किस तवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत मेन जिंदगी सो जिंदगी यत मौत यी यस फना गस चान नजर मज जिंदगी वोथुन बिहुन खोन चोन बेहतरीन मकान बनावन बेहतरीन पोस जेन यह चान नजर मज जिंदगी मगर जिंदगी ऐ बनम बह जिद बह वन जिंदगी कतन बह वन जिंदगी कत वन चुनाच अत पे तवज्जो कर अगर सिर्फ वोथुन बिहुन खोन चोन बेहतरीन बिल्डिंग बेहतरीन मकानात और बेहतरीन पान सजाउन अगर यह जिंदगी है तेल वन है कुरान मजीद पैगम्बरस इन्नका ला तुस्बिल मौता माने हबीब से मर्द बोजनवित कह तो पैगम्बर तो कुन कब्रिस्तानस मज गसान कह तन तो परान खुतब कह बल्कि मरल मुसलमान मज जमाता सो आयतस मद्देनजर थवित वनान हे तुम क्या गसान कब्रिस्तानस मज वनान इस्मा इफ़ाम तुम क्या कब्रिस्तानस मज परान कुरान अदा कुरान वना रसूल खुदायस अब मर्द बोजनवित ये रसूल खुदा हे बोजनवित तो गुलाम रसूल सह किता पे बोजन लिहाजा तम दपान मूद सह मूद खत मे लगाओ बहरहाल मे तम पे बहस कर अकायदन पे मगर बहुस तिम युत योत वन पैगम्बर सा कुन कब्रिस्तानस मज गसान अत दपान हो वो नमाज पढ़ो अक़ीमुस्सलात बस तुह तह वन ती पैगम्बर ती कर क्या पैगम्बर सा कब्रिस्तानस मज गसान अत वन ईमान अनिव न तिमन ब्रोह कन कुरान तिमन ब्रोह कन वन पैगम्बर यम खवान चवान वथान बेहान हरकत करान बेहतरीन जिंदगी गुजारान मगर कुरान वोन मज सारी मर्द यम सारी मर्द तेल कुस जिंद मुख्तसर अर्ज कर और क्या अमिस आलिम दीन सुन एहसास करियो कि माशरस मज यह आलिम दीन कौसा बड़ रहमत नियामत अज़ीज़ान गिरामी तुम सारी मर्द तेल मर्द जिंद कुछ बस खल्लाक कायनात दुत फरियाद आवाज दिसरी या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाह व लिरसूल इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम ए ईमानदारो अगर जिंदगी छो जरूरत हाँ यह छो जिंदगी चारवे जिंदगी अगर खवान चारवे छुना खवान अगर दोन जंगन पे पकान कोकुर छुना दोन जंगन पे पकान अगर से हरकत करान गगुर छुना दव दव करान एक पे नाज अगर से जिंदगी जरूरत दवान दवान ये बगरावान जिंदगी खुदावंद आलम मगर कहंगे जरिए या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूल इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम दवान दवान गो यम सात रसूल खुदा आलो करव तथ आलवस मज तुहद खतर जिंदगी बरु सलावत हबर लिहाजा अगर वो मुआश जिंद समाज जिंद इंसान जिंद जिंद अस त्रो पानस नजर जिंद कि कुरान वन सु जिंद युस पैगम्बर सबनिस आलवस पे लब्बैक कर पैगम्बर आलव कर दवान दवान गश तवज्जो कर जाओ इबादत अल्हम्दुलिल्लाह कहीं शक वो कि यह आलव कोता अहम जिंदगी कसा अहम तवज्जो कर जाओ ऐसे वना ये इबादत हो इबादत इबादत गसन आसने
بہترین عبادت نماز ایمان پتہ اگر کان عبادت ایمان پتہ تھوس سو کیا نماز بغیر چھنہ کہیں عبادت پتہ گوئی نماز پتہ باقی باقی مگر یہ نماز یہ کوسا اہم یت مز ونان انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین غور کرن جوان مختصر کر عرض مگر بڑے گرامی اخ صحابی اخوس یمس ونان ابی ابن کعب ام لوج نماز یلی نماز لوجن ون گوڈیم دویم رکعت کرن گوڈنچ رکعت بخاری شریفس مز یہ حدیث علماء اہل سنت لکھان اس لکھان ایت مز اون تشریف سن پیغمبرن یلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ژاو مسجد مز تشریف اونک امس کورک آلو امس صحابیس ابی یہ کیا کران یہ کیا کران دربار چھا کران کس چھا کران نہ یہ نماز پران تو بہتر زانان اگر اس نماز اسو پران کان سا کرے آلو گوڑت یہ خیال ہے یہ کتنے انسان وچان بس نماز پران تم پتہ چھم آلو کران بہرحال امس تہ یہ خیال آمت مگر پتہ کیا کران پتہ کران نماز جلدی یلی اس کان آلو کری چھاس کہ نہ اگر اس نماز مز آسو آلو کرے تو پتہ کرنا جلدی ایم تہ کر جلدی یہ صحابی یہ جلدی کر یلی جلدی نماز تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوان گو حضور بہت آسائی پیغمبر فرمومس ہو میں آلو کریو اس آخین توجہ کرزو توجہ یہ وچھو اس زندگی نہ کھنس چنس وتنس بہنس چھنہ زندگی حقیقی زندگی کیا درست میں آلو کوری سنا آخنا کہیں ونس کیا جواب آس اگر اس تہ نماز پران پتہ کرے آلو کان شکرو نماز پتہ دپوس نا اس لہذا ام تہ ون یہ دس حضور بہت اوسے نماز پران کنتو اصلی بکم ہے بہ اوسے نماز پران حضورن فرمانس میں چھکا پانس چھو زانان بہا اوسس وچھان پڑھو صلوات بر محمد دپنس بوسس وچھان توے کور میں آلو ہاں ہم بنو بہانے کیا بہت اوسے نماز پڑھنے بھی دپان میں آلو کوری آخین دپنس ابی قرآن چھ نا پورمت دپنس دس تیوتا یاد چھم سوری قاری قرآن چھس حافظ قرآن چھس دپنس یہ آیت چھ نا پرمت دپنس کس آیت دپنس یت مسا قرآن ونان اے ایمان دارو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم یلی میون پیغمبر آلو کریو بہانہ بنیزو دوان گیزو کیاز تہ مس تہ زندگی دس میں مشت گمس دس وجہ پرمس یہ آیت دس اہن دس ات مز کیا قرآن ونان دس ات مز قرآن ونان یلی نبی آلو کر کت تہ حالتس مز استاد اشوا بہت اشوا شنگت اشوا نماز اشوا پران رکو اشوا کران پیغمبر کور آلو اتی ترو دوان گچو دپنس ابی سنا چکن ون زندگی سہ چک ون مردے بہان کیا بنایونس بہان بنو نماز یلی نہ پیغمبر صبنس آلوس پہ گو دوان دپنس چک مرد گو زند چھ سو یو سرکار ختمی مرتبت پیغمبر صبنس آلوس پہ دوان گھس اگر نماز بہان بنون اگر بے کان چیز بہان بنون گریک بہان بنون زند چھ کہ مرد یہ قرآن ونان پیغمبر ونان مرد سہ مرد اس پیغمبر صبنس آلوس اس لبیک کر وہی پیغمبر یکن آلو کر تکن اگر پیغمبر مسجد کن آلو کر زندگی شدتی اگر پیغمبر میدانس مز کنس اتن پہ تھوک تلت فرمائے من کن مولا فہذا علی مولا تو زندگی شدتی
پیغمبر صوبنسی عالمس من زندگی چھے پیغمبر رود نا اس برو کنی کہیں رود ہس رودا نا ونکس پردے غیبس مز پیغمبر سانے وچھو نش دور تیل چھنا ونکس زندگی نا کنسن آلو گچھ ونکس تے آسن کنسن آلو گچھ ونکس تے آسن یت مز زندگی آسے کیسے پیغمبر صوبن آلو گچھ تو بند گسن کہیں تیل گچھ یہ آلو آز تے موجود آسن تو یہ آلو کتن ہنس چھو توے یہ سات میدان غدیرس مز آلو کرن ولو جمع گشو اتن پر تلن جناب علی فرمون من کن مولا فہذا علی مولا یعنی آز تام اس میون آلو اس کی پہ آسو امامتک آلو یت کائنات مز اور غدیرس مز چھن صرف علی سن ناو ہیوتمت کی پیغمبرن یم سات اس خطبہ پڑھو نا خطبہ برابر چھن بہن ہن ذکر کورمت علیس پتہ کہند آلو آسو تس پتہ کہند آلو آس تس پتہ کہند آلو آس میں چھن ونکس تفصیلس مز گژھن کہ نتہ کرہ بہ سوری عرض کہ امام سد آلو کوتا اہم چھ آسان امامتک آلو کوتا یکن امام آلو کر مگر مے چھ اکھ سوال ونکن سون امام چھ پردے غیبس مز یہ آلو کوت گو یہ کس کر یہ آلو یہ کس دی یہ زندگی اور یہ زندگی کیسا اہم شاز زیادہ گرامی اللہ اکبر اگر نہیں یہ زندگی آئے پتہ استن بڑی بڑی بلڈنگ بنا بڑی بڑی منصب استن بڑی بڑی کرسی استنس زندہ چھنے کہ ہاں اس سفر واریا تو ایسے گورمت واریا ہنجان چھاس ہون سی تھوا کرسی پہ تو کیا تیمیک مطلب ہو سبنی انسان ہے سوزن تھو کرسی پر آج کران تیوتا احترام کمس سوزنگس تیشا زندگی لہذا بس عرض کران یم سات امام برو کنی آسن توجہ کرزو دبان ات زمانس یت زمانس مز نہ آس پیغمبر برو کنی نہ آس امام برو کنی ات ونان زمانہ فترت کیا ونان اے بچن ہس بہ پرناوان کیا ونان زمانہ فترت یعنی زمانہ فترت گو سو زمانہ یتن نے برو کنی آس حجت خدا یتن نے برو کنی آس امام یتن نے برو کنی آس پیغمبر آس پردہ غیبس مز آس کیا حجت خدا اس بغیر روزن زمین کیا اگر اکس لمحس حجت خدا زمین نش الگ گژھِ زمین پھیرِ دُبہٕ لہذا ات زمانس مز کتن یہ آلو کس دی زندگی ارشاد سبدان وفی نہج البلاغہ مز وفی ازمان الفترات عباد ناجاہم ربہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم الصلوات علی محمد و آل محمد یلی زمانہ فترت چھو آسان یلی حجت خدا پردے غیبس مز چھو آسان علی فرماوان اے علی وانو نہج البلاغہ پریو وچو علی کیا ونا اس علی مشروم علی علی کرن گو یہ علین وون تے پز اس سمجھن تات پر اس عمل اس کہیں کیا اگر با عرض سے زانے گرامی غیر مسلمین سے نہج البلاغہ پران اور غیر شیع کم کم شیع نہج البلاغس پر تفسیر کران بر فرماوان مولا یل زمانہ فترت چھو آسان تات زمانس مز خدا سن کیا بندہ آسان یمن سود خدا مناجات چھو کران تہذی فکر مز مناجات چھے پتا مناجات گئی کنس مز کنسی کات وانے یعنی اوے ونان وچھو سا سہرس کیوں مناجات یہ تن کہیں بوزان آس کس گز بوزن ہم چھنا بوزن امام حسین العابدین مناجات چھے برو کن کنن یعنی کمی سود کت کرنے تو اشو حکم تو کریو خدای سود کت مگر مولا علی ونان زمانہ فترت اسمن سے کیم بندہ آسان یہ ہندن کنن منس ہمن سود فکر منس کت چکران کس پروردگار وقلمہم فی ذات قولہم یہ سے عقل منس یم کمس یم بندہ یہ پیغمبر یہ پیغمبر یہ شاسان مصابیح الدجا این گٹس من سنگ
یہ آسان لائٹ یہ آسان روشن منار مگر یم کمس پیغمبر فرماوان پیغمبر ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ہاں خدا وند عالم کی بند تم چھن انبیاء آسان کی پیغمبر چھن کی مگر یغبطہم النبوہ نبوت چھ تمن رشک کران یعنی تمن چھ اصل بات ہے برابر محمد والے بیاکھ صلوات تھا ولی یعنی صلوات چھنا پرنے ادا صلوات چھنا معمولی اللہ اکبر پیغمبر فرمان اس میں پر اخ صلوات سوزو خدا چھ تمس 7 صلوات سوزان صلی علی چھوٹی پارسا کم پیغمبری سے رشو کران بہما یمن کچھ منس یم حض گئی تمن متعلق فرماوان سون پیغمبر العلماء ورثۃ الانبیاء صلی علی امثال علماء تم پیغمبر ہند تم یہ بہرحال کیا علم بحثہ کران دپان ام سی مراد ایم معصومین نہ ام سی ام معصومین مراد تمو پیغمبرو کھوت افضل لہذا اس ہکو ونیت اتھ حدیث مجھ ام معصومین یوان بہرحال یہ الگ علمی بحث ات پہ کرو نا بحث مگر یہ کرو بحث تو وارث کس پیغمبرس نہ تھی ونی مجھے خدائن دوبارہ زندگی دس تہد محبت بولان زور پہمت علماء وارث کن مان علماء یم امتک علماء یم پیغمبر صبن وارث مگر یل کھانا یم دنیا نیران تمس وارث آسان مختلف علماء زانان کنس تران نصف کنس تران اگ بٹا 3 پھرمت میراث کن سارے ما برابر تران گو وارثن فرق آسان ادس یہ پہ اگر فکر تر یہ پہ تر فکر للذکر مثل حظ الانثیین کور ہار نچیس حصہ حالانکہ دشوے ظلم قرآنس خلاف کران لوگ مرد حیات قرآن دپان بباگراو ثہ بٲگراون وول بارہ یم مصیبت ات کیا کرو علماء کرن بیان پان ون فرق آسان لہذا انبیاء تہ اکی درجہ کہین قرآن مجید ونان وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بعض پیغمبرن دس اس بعضن پر فضیلت تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض یمن رسولن دس کی مگر کی عالم تم آسان یم زن مبارز آسان یم زن وطن یم زن قوم زندگی دیوان یا آلو کران اس آلو پیغمبر کران اگر امس عالم سنس وننس پر ایسے لبیک کر اگرچہ بہرحال پرت عالم پنہ اعتبار زندگی دیوان اک صلوات پر دبر محمد یلی حضرت یونس پیغمبر تبلیغ کران تھوک کس بنے اس مومن زی نفر حضرت یونس زی نفر بس زیادہ پڑھنے کے زی نفر اخ عابد بیاکھ عالم عالم تو عابد مگر کیا سا عذابہ چنو وول بچو پن پان اس یہ عابد ام وچ جلدی جلدی وٹن جائے نماز تھون کچھس مز تو درا حضرت یونسس ست عالم صبن دس پکھس کی بہیمے یتھ یونس نبر دراو ہو عالم دراو ہو عالم ووت گر پت گر گو ہتا نیر وہ حیا ون وہ عذاب ہتا نیر وہ ون وہ عذاب
ہتا نیل وہ آلہ ہے تو ہسا رومن پیغمبر ہتا پن پان بچرو اوگک اس آمت عذاب اس کلس کڑ ووتمت پروردگار عالمن تل تو کرن دور یمن نش یمن تو نجات تمہ یمن کم دس دپان اہن اسے آیو آلو کرن وول ادہ تہ کیا کرو ہے یل حس تمو آلو ٹھلے اس دپک نا اس پنہ لٲنہِ ہُنٛد آلو کرن وول یہ چھنا کُنہِ ساتہٕ گژھان کیا اتھ سانان کیا ہے أمۍ سُنٛد بوزکھ یا طائفة منهم ڈارو مز نندرو مز میرو مز راترو مز قرآن ونان کیا نیران اتے کرہ پنس گامس مز یہ بنہ آلو کران اس دپو نا یہ صرف عباس صبنس خاندانس حق یہ صرف آب صبن خاندان حق مجھے معافی نا تمے گھن آنا قرآن ونان چانہ گام مز گھس نیرن آلو کرن وول یہ آلو کرن وول کوتا ضروری یہ زندگی دیوان یہ حیات دیوان اکثر بر محمد وال محمد پیغمبر صاحب یہ گۄڈنیُک آلو دیُت سُہ دِتُن دعوت ذوالشیرہس منٛز کتٮ۪ن دِتُن کتٮ۪ن ابو لہب اوس تٔتی تھوٚد ووت ہو أمۍ سُنٛد مو بوٗزِو گوٚو یُس یہِ وَنہِ ہُم سُنٛد مو بوٗزِو ییٚمۍ سُنٛد مو بوٗزِو أمۍ سٕنٛز لٲن چھِ الگ یُس پرٛٮ۪تھ عالمہٕ سُنٛد بوزِ تٔمۍ سٕنٛز لٲن چھِ محمدی تٔمۍ سٕنٛز لٲن چھِ ولایتی کۭژاہ اہم چھِ بس ختم کر محمد ییٚلہِ جنگہِ خیبر اتہِ گوٚو مُسلمانن کیا شکست وۄنۍ چھِ الگ رواج 3 دۄہن کِنہٕ 45 دۄہن مگر گٔیکھ شکست پتہٕ کوٚر پیغمبرن دوٚپُن پگاہ دِمہٕ تٔمِس مُلک کڑِ اسلامُک
मोमिन kan jadi wuzuk, Fajatul Islam wal Muslimin, Maulana Jalal Safaran Azam.